Krong plia tuar lam ke long ke tensing rong pi pensi lam klar nang pi vek nang ji BJP skar beng long mai phu Roland killing lapen ST morcha chunbang long sing tok bia tum le krong plia tuar puthak nili phan lam klar nang ki pinang ji kali pusi RTI claim bang Mahajan Kro ning jipong do buka pen Lahore jan adak NHIDCL pen krong plia tuar kasilam ji phan pangrum pet pen 491 hectare long le kenang sodo la soang bong government along le ke dotang la ke 182 hectare anvet la si 309 hectare long le rada long NHIDCL atum tangka pen namnang koklo la son si kedam tang suri hini ra inkoi ra hini aning kan joint secretary department revenue CALE Karbiang Autonomous Council di phophan 183.74 crore atangka nang palilo na pen zirat mate munit atum ke karche thengpi thengprang fishery hai hui kapan hok apharman 182.26 crore atangka nang pali thulo longle compensation la pen zira atangka pangrum pet pen section 456 aphan that see 366 crore atangka nang pali atlo tangte chathandam snang krong plia to war kasilam chenglo pen kai ke matlam ki judun e lengun e ason Karbiang la krong pli atwara puthak ladak kadu kawe longle ko an sikinang ji ma la bangale tum rap tum kachini sikinang ji la sidak longle kadu e kinang ji bangke 491 hectares la ke kadu kawe along le kinang ji lo government national highway tu la pen labang song bong pen longle kidu sarkar along mane national highway tu malong longle kidu alang la tum ke la 182 hectares alang letum 182 hectares wet sikido la si non long le kenang jalak tamne rat along le la alang letum ke ponji kenang soda bangke ako 309 hectares alang letum aphan kenang ji do kenang sodu la siala non dak ke chokche ke chupanglim ke do bangke la 309 hectares along si dui konglo la ke Karbiang long along jitu kalah pu competent authority for land acquisition tenzing rongpi alang lisi la 309 hectares along leke rat along pen hangsi lake national highway pan towara pan krongpli semar ponangi pusil dak tok dulu la puana ke ong tangka nang pali deda phi kupia pot si piniar ni anta a hokpet longlia hempo atum tangka ki long wangwe hangjulo ladak komat lo ke chokche Section 1 to 3 lapen 7 aparmanta prabjin pen radang no paklang thupo anparta mondal tarun rong pi lapen ahemasor tumlong ko ansi longle kachraima koloswa section along ko ana dang ke thelong le duma ko ana tangka si aron re pen kachpalong ma prabjin pen radang no paklang pon thupo pusi RTI claim bang Mahajan Kro pini jang mini phai phor ni ame thanga hemalong pherangkia mai ke phahutsi bangso alam paklang pon je BJP asongja mane is division president lapen longsing tokbi alang letum pulo je nilifan je tangka laan pharu 500-600 crores pu alang li ke thana bangai lake kali la bangai rara phanga chubai rara phan ka chong thui pu si alang li ki pu lapen ladak la son kaning je vera bangai chokche puta hoitu nili arju kai ne pine la puson kaning je do la si ladak bang nili ki puji bangkai la phelo nili la pu rara phan ka chong thui ji ke than tap ji kopene alle ke chuanji pu bangali rada tum kasi pinya ko puthot nangle tum Karbiang long rada phan mande jasemet petpen la krong lia towar along legi dun tum phan kapachini gi la phelo je nili RTI kuri pen nili phan a reply nang pike lage 1 tarik 8 mane agosto pai cheklo 2022 News report Karbiang Long Live